Mɔgɔw y'a bon o y'a magasinw o bɛɛ lajɛlen ci la walima o fangerew ci la o sifɛnw o y'a faniw o y'a fauteuilw ani o ɲɔgɔnnaw olugu bɛɛ lajɛlen le bɔnni filɛ nin ye dugu ma o bɛ kabakuruw cɛman an bɛ kini la o bɛ min wele Adjamé village n'o ye Abidjan sigibaga jonaw ebriyew y'a kin ye olu y'a kin fankelen ci la sabula sira kura le kan ka lɔ minnu bena tɛmɛ o y'a kin yɛrɛ cɛman Yopougon Adjamé ani Kokodila n'o ye 4e pont silaw ye o yɔrɔ sigibaga dɔw k'a yira ko foyi ma fɔ olugu ɲɛna ko yɔrɔci mɔnsini mankanw le ka olugu lakunu sɔgɔma joona Aruna Jimera ye o kin sigibaga dɔ ye. Olu fana lu tun bɛ yɔrɔ nin na de puis o nana ci bon ne ka muso n ka den n kɔrɔmuso ale fana cɛ ni a ka denw ale yɛrɛ to den lɔri tun b'o bolo bon o nana bɛn olu ma ka yɔrɔnin ci dɔw yɛrɛ o y'a sanu o dɔw yɛrɛ ka wari o dɔw yɛrɛ ka diplôme bɛɛ tunna dɔw yɛrɛ ma se ka minɛnw bɛɛ cɛ bon halisa yɛrɛ dɔw yɛrɛ ma bon sɔrɔ k'a fɔ k'o bɛ si yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ si kɛnɛma dɔw yɛrɛ bɛ si chefferie. Abidjan n'a munumɛ ɲɛmɔgɔw ka fara surasiw kan olu le farala ɲɔgɔn kan ka taa mɔgɔw lawuli ka bɔ kini na o k'i sigibagaw ma sigi k'o boro la o sen kan o fana ni wurila k'o ya yɔrɔw tɛ ci o kɛla furufuru le ye olugu ni yɔrɔ cibagaw cɛ mɔgɔ fila ni ne tola o furufuru la mɔgɔ caman fana ni jogi la Aruna Jimera bɛ segila o kuma kan. Ko yɛrɛ nana daminɛ mɛkɛri su fɛ o nana dugutigi k'an wele k'a fɔ ko o dugusangɛ o nana yɔrɔ ci ko an bɛɛ kana si an bɛ lɔ k'o kɔnɔ bon la k'o kɔnɔ olu fɛ o nana kana kuma olu fana nana ni o ma na o yɛrɛ ma o nana ni kanbɛ dɔw ye ko sécurité dɔw fana nana bisi tugu bolo dɔw yɛrɛ nana marifa yɛrɛ tugu bolo yɛrɛ o nana bon olu fana nana a daminɛ ni kabakaw fili ye ko bɛna yɔrɔnin ci yɔrɔ min na dan yɔrɔ min na ko 13 mètres sira yɛrɛ filɛ nin sira kɔfɛ ko 13 mètres bon ko nana fana ɲagami o ka yɔrɔ ci fɔ ka taara fɔ kɔfɛ yɔrɔnin na o ko non o ko yafa fana t'a la o ka yɔrɔ fana ci fɔlɔ ka taara kɔfɛ yɔrɔnin na. Mɔgɔ caman tagala o yɛrɛ dogo Adjamé village kin ɲɛmɔgɔ le fɛ yen n'o ye chefferie ye i n'a fɔ muso ninnu ani o denw o dusu kasini le ɲaji yɛrɛ bɛ dɔw ɲɛ kan muso ninnu filɛ o y'a fɛn bɛɛ le tagala cini nin na o y'a bon o y'a faniw hali o y'a sanuw Lɔbɔ Kutuan Brigitte k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'o ye bon lɔ ka di olugu ma o bɛ se ka taga to yɔrɔ min na sabula o kamana gwanni ne. Rien. Mes enfants vont à l'école. À l'heure la rentrée arrive. Comment ça va se passer? On ne sait pas. O ma fɛn foyi le d'an ma école yɛrɛ don wagati sela foyi de t'an bolo n cɛ fatula a sanji kelen de bɛ yen an ma ɲinina État fɛ o ye sabari ka yɔrɔ dɔ le lɔ an n'u ye. Construire notre maison pour nous. Nous on veut maison pour dormir. C'est tout. Nka hali bi dɔw tɛ foyi le faamuna o y'a kin n'o ye village ye o cili la Lɔbɔ Adjoa Thérèse fɛ foyi le tɛ se ka mɔgɔ bila mɔgɔ y'a dugudeni ci la olu worola ile o ko ya ko bɛɛ kɛ yen o se ko n'o lɔn ko ni o mamacɛw ya ko bɛɛ lajɛlen o bɛ o kinda le kɔnɔ n'o ye o ya village ye. Nous voulons notre village. Que la voix qui est passée dans le village. Amanyaso dɔrɔn de kɔ o tɛ se ka dugu ci ka taga lasigi fan wɛrɛ fɛ min ka fisa o ye sirabakura bɔ ka tɛmɛ dugu kɛrɛfɛ o kana se dugu yɛrɛ le ma. Le village est dans le centre. Vous dites nous sommes au centre. C'est un village. Jamana ɲɛmɔgɔw ni Adjamé village kin ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye la walasa kan bɛnkanni kan sɔrɔ o le kama u ma sɔn ka kuma an n'u y'a jabarani la a y'a lɔn ko kabi juma tɛmɛni août kalo tile 9 jamana ɲɛmɔgɔw ka jamakuru dɔ bila sen kan n'o ye komite ye min kan ka denbaya 390 ni n'o y'a nafolo n'o y'a fɛn bɛɛ tiɲɛna cili in na ka wari di olugu ma o bɛɛ lajɛlen jatela ka taa bɛn miliyari 4 ɲɔgɔnna de ma ka bɔ sefa wari la sani sirakura baaraw ye daminɛ yɔrɔ min cila muso dɔw k'o yɔrɔ kɛ o y'a faniko yɔrɔ ani o y'a minanko yɔrɔw le ye Tisha Kone Abidjan VOA Bambara tɔgɔ la.